December Nicole Niruk, Saint Stephen, the first Martha. Masabik Martha asimi Saint Stephen chu. Masabik bupi chung I min lang deuh mi diken pasari chung a atel ve mi asi. Pathian thon nak in akhat I mizapi mai a khoro harngan pi na raktua. Phim thiam nak he atling I lung thin thiang in achim mi bia chu a hau man ni sau pi an chel kholo. Chubantuk thon nak rong a juda mi na ni an na chua. An thin a khen na I Stephen Khaning za thlaiding a bechai zong a an chua pi. Asina in Stephen amit mai chu van chung mi bantuk in atleu I. Nan ni chu nan pu pa na bantuk in thiang tharau khanan dau zong zal. Prophet na I sarsat sham na ka inglo mi nan pu pa an umbal mo tia adir I atin ha. Chu bia athai mi bechai tu chung tel na chu an thin a hong I. Achung a lungtling lo in an hachang rial in atua na. Asina in thiang tharau he akhat ni Stephen chu. Van lei khi zau in. Zau man van chung in ka ahun I. Mi fa pa chu pathian or lai kam I athut kha ka mu tia a mu mi lang na kha achim. Stephen mu mi kha an ni nian mu velo tik a an chin a hong tuk I. Stephen kha kholeng a an shwai nu a. Lung in che sham an thok. Stephen ni pathian sin a Jisu. Katharau kha rakalak piak kau boy pa tia ahal. Chun akhuk abil I o thang pi in. Boy pa pathian. Himi na an sual nak hi chin ken piak na la tia chiat sar in achimbu in achi. Lam kal tu angan pasari ame som nga pakua.